ina maana kwamba ni maandalizi kwako hata ujumbe huu wa huyu ndugu yetu aliyetangulia, ili kwa ajili ya maisha yako wewe unayesikia. Wewe usijifanye mjanja sana sasa hivi umwi. Unajua kwamba aliyesababisha wewe mzima ni nani? Wapo watu wanatamani kutembea hawawezi. Wewe unaweza kutembea. Unaweza kupumua, wengine hawawezi. Kukuacha hivyo Mungu ana sababu. Ana sababu yake kwamba je, pengine ujichunguze mwenyewe kwamba aliyeiumba hii dunia kunipa uhai huu, kwa nini amenipa nikiwa hai? Kwa nini sijatangulia mimi kufa katangulia huyu? Ana sababu. Badilisha njia zako kabla siku haijafika iliyo mbaya. Biblia katika kitabu tulichosoma anasema kwamba mkumbuke muumba wako kabla siku mbaya na miaka ambayo utasema miaka hii mimi sina furaha nayo. Lakini Mungu anataka kumtumikie bado ukiwa na nguvu. Ukishazeeka tayari unajua kabisa nikiwa kijana niliyatenda yaliyo mapenzi ya Mungu.